key players basketball na po mulai moyong ondala kut kejingile kai hoi kim shim la job kila rem hapo ka mulai yorham nei key players na po moyong jan baro kila wan kendu ya kerpang hang tu hi po madan makilong ba on susnei ya kisnong moyong kejungi batang kawai ka madan basketball ka babiang ru ngimdon ikwa e banile kai henry tang kawai ka madan ka babiang na kamta jongi ki ba i ya ka basketball kamdon hang tie po kisnong molai moyong akwa ban share hapring jong pi ni por ka bamta hagini kandiat banai ki bladem ban ngasok man do ni por namar asgi ka basdang jong ka molai games ha ka light trick ante po madan he iba herring ila ai ka jikran ka jungi bat nga somu ba kumu wei na ki coach jong ka football ban nge scam MUE tangi ka football na yi habide ba ka sports hi bar wei la kalong hapo ka sunong molai ka jungi ila kren tu si ba ila ong ba ka dong kam yangi kum kinong sunong jong sunong molai ba ila ong ru tu por nadu kinong mi kmat lemba kinong peniak sunong mangidok kam manyawan banilong lang kawai bat hakaju kapor manong ba kum kasnong mulai kalau dong kam bandon ya kijaka ya lekai ki bapiang bat ki bapaka bana kwa ban pa kwat jong pini kapor ka bamta bana kalian ka jong kum emali ngalara ya ni kaman habang ay kendu yu sports minister ngalalit ban ay ka dorkas hapring jong hakamat jong banong ba kum kasnong mulai ka kasnong ka bahe gidan sibun hoy ki madan football gidan sibun hoy ki indoor stadium kom community hall hendai ngong ka basosi pat kolong ba hapo uput usam jok snong mulai ka jungi wala dak madan kibun lani ta ki indoor stadium kidon hakikat tu kan snong hendai ka basosi pat kolong ba ki bubun na kita kimlong ban yele ka kata ka dai ka jing shisha ban lara house sports minister bangala omru bakum kasnong mulai ila dongkam bandon ya ka wei kamaran football ka bapaka standard size ka badan ru ya u track u babiang na kamta kinong mare hapo kasnong mulai ka jungi bangala omru bakasnong mulai ka dei hok ru bandon ya ka wei ka state of the art indoor stadium na kamta kasnong mulai balar ka don hapo kasnong mulai kanom dei ka jing kerku tang kisnong mulai ndai ka ka jing kerku ru ya kisnong ki marjan jong kisnong mulai ka bi ka jong apa ka jong pi bat ya kita baro na kalian ka jong ngaladep ban penpau bat ban ra hakamat jong sports minister ban ngait scam hakini kesi ngana ya kendu ban budien bat ban pentikna bat ban dawaru no sports minister baun pa ya kita ki infrastructure habidi bat ki madan bat ki facilities ki baper habidi bat kani kasnong mulai ka bi jungi nam ta ki sports ki baper ban nge scam mani report mamta ba hot kani ka mulai games ki la poi sha ka bakut henai nge scam ban ai ka jing khublei ye wei pai wei the court jong organizing committee ban ai ka jing khublei ya baro ki volunteers nadu ki officials ha ki discipline ki baper ngai i la kalong ha boxing la kalong ha athletic la kalong ha basketball la kalong ha borok ki discipline ngai i ba i wei kila trei sitom sisa bat kila trei nadu kamensiam mai don ya kata kajing trang ban kentiu ya ki khon samla ki jonga bat ki jong pi bat ngam artatin hauni usnem banwan lada ka organizing committee saisian patkan telong ya ka mulai games and literary fest ngakin tu rupan ya ki keme ki pa ki hinmen ki para ki parlok ba ki nong song snong to ngin ami ban ai ka jingkushan ya ki khun ki jonga bat ki jong pi o la don ka kam ka basniu ngemi wut ban tem ya ka jing sniu la kalong ha ki snong ki thau la ni ka nuk ki benta balaipan la da ki khun ki jonga ki jong pi ki bi sakabat ban ya khun ban sim benta habidi be ki sports bagi jingle kai ki papier balai ngim mi chaman ban ai men siem
nak kata jongki hoi ngamong phim sim lawan ki babun ki lawan ban nge scam la sim snem shibun ngin nang wan ban ngin nang aimen sim nak kata ki kon samla ki jonga ba ki jongpi hoi ngakwa du ban share ki ni wei men bangadang don ngate po athletic track sapo sai nihu campus habangadon atu nglayo ban ya kren barkatu kan ni ki officials sapo sports department ki bade ban page habide ba ka athletics kawa sotnat kalong kumni ho nya bade ba ka athletics kala kenja kam tam po kisnong molai ka chungi henry gildon shibun ki kon sama nadu ki bar ki hep ki baret ki lawan ban shimta habide ba ka track and field bat ka ba sotnat kalong ba na kita ki officials ki bawan napo sports department ki ongya sir kiong nang ni na po kamadan mulai games ngayo ban identify kidon kita ki hep ki baret hak under 12 kategori ki bala ban wanra ba klemar tetien na kalian jong kita ki sports official kiong bakin wanra medal na kamata ke district ke jongi kata kali ke bas nutanan ke pami na kani ke mulai games hak jinga inti ke jonga bandon rengkat ba ke organizing committee nadu basdang hadu bakut bat ngamar tetien bakat banangya syakmat na kaliang jong organizing committee kanun kut tang hakani nei lesi ngakentu ka organizing committee bat ngin ya tre rekat bat pi bat ngin tre sitom komdo bat kentiu ya ka kam mele kai bat ka sports hapo uput sam jong ni kisnong ka i ke jonga bat ka jong pi bat nganum sim ya kapor hakani kapor ka banta na ngatip kapor ka ya syakmat bat kapor ka bakriat Henry ngangit scam boblei unang kerku IWPW the court jong organizing committee by IWPW ki officials segi discipline ki bapier ya baro ki volunteers ki bala plekpor da ki si hakani ki siteu ki bala letno ublei unum ino ya ke jing tresh tom ki jopi ublei un kerku na kamata jong pi ba ngasiru ni la ka kabupan habadam ni ke bakum kini ki lempung kentu ye ki kon samna ki jungi nadu ki hep ki beret tu yami shman batu sim benta hot ka mau lagi games kelakut ndai kumbang ayo so mau so tanat agini isi ke bamanta kidon shibun ki weipat ki lempung la kalong hapo ki sinong ki jungi kumbang kalong hapo molai nonglum mau ka nonglum wi kadang ya benta bat ngaso ban penpau ke jung songo ka junga na kamta ki dkhot ka seng samla molai nonglum ki bala sedang ya kene ka winter games la jan shibana la sedang ya ka winter games ke jongki Henry hakani ki situ badan ka mulai games kila pensange ya ki games ki jongki baro ban aila iki kon samla ki jongki ban sim benta hakani ka mulai games na kaliang ka jonga ngapen pa ki jong sungu ban ai khublei na kam ta seng samla mulai nonglu bat ngakin tu rupan ya PWPW lak lok snong ki papier po put sam jok snong mulai ngayo snow mo kidon ki week ha ki snong ki jongpi ya sim benta sim yang ni kakabu sim yang ni kalan bani sim benta haki lempung ke bakum kita bakum bangi tip ru bana kalian sang samla mulai pulun ke pelong ya ki games ke joka menta kini ke sibenai kelas sedang bat kanang kut hadien ban ngayawi ada pi ki kon samla bagi nong sosong jok song mulai to sim benta la kalau ngakado ke lempung ru mi syakmat habaki don kum kita kilat kelenti ki ban ai na kamata jongpi ban nges kep ublei nang kerku na kamata jongi lang baro kublei sibun kublei syajarnu ngendang ye kendu kublei sibun kublei sibun ba bright ikitu kintin anin sim ki jong pi but ya ka thom jong ki rinsan kum kini kum ka maulai games ka ba thom hi ka long ba kintiu ya ki kon samlai ki jong ni ba bakin lat na kino ki jing snew ki ba up top hagani ka yab menta ti menta pade ngin poi sa shwe ka benta ka ba ngin yo so ya ka so ka bathyang jong iwe ikon samla ka ta ikodor marwen kendia chapang ikodor marwen idei ru inong ya kurah mo i boxer Henry om tang ba itri ang hagaban yung kurah Henry idan roy ka sa hagaban roy tingan kerpat ya i kong kodor marwen so hay ban siya kama ban ay ya ka jawa ya ka sorry I'm to ma yang ay di ba check 1 2 to
Terima kasih lah saya berikut juga jingadat berpilih dengan lagi pembawaan dengan ibang ke boxing deh. Terima kasih lakut ke jingadat. Terima kasih ini parti nak kan. Dengan kerpan kita bawaan lalu pikwa Indonesia lang begini ke boxing sengi. Pikwa bila join dulu. But saya sih aja tak pasti kebaca begini ke jang rangnya kurang jadi bro belajar medal saya nak sedang. Bantau new referee and perform nak kau ikut cerai. Makanya kajeng roy ngato dah kajeng iya jaga boxing hi ngarang ada pula lihat kami cua bat minta ngan perform nak kau kajeng roy nak apa gini boxer zonga bro begini one join lang narugi volunteer segi bro time to dance boys and girls let's go turn it up Go! Oh! Kita bawa join lah. Oh! 1, 2, 3, aku memahami ini. Baik masuk mesin, ini yuk yang cik aku memahami ini. Baik masuk mesin, ini yuk yang cik Kecil lagi kuat, kecil lagi mau, kecil lagi kecil cuma beli tur, kecil lagi mesin, kecil lagi donor, di bawah jalan mereka nom lapakan or, amlahi belen, di tengah Julian, labu segi bor bang aju tu mesin, sok yang gamek, sok lagi kejar, kicing teman saiki bangan rak, kacing teristop hendak berkat, lampu mekiuluk hendak pemat, suka bakal pipo cakik larkan batip kan no kacing jangan layat bat, lakan no bisna bila sosat, lakan no jengjo bila yoman, tu shit tinggal aku berkiu so, cari bobak tu pen pemat. Boxing kali, yo haba tu bisa mape. Kasap pengidam di kuat kimarlong ngen pai sashi ekam dayo kanong. Mereka bandang amaka, ya ka ego nak ting salia. Yo makan yo perbek laga top buat sak di kren yo ba metemek. Nalarempe. 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 Lanong rep baka man to bene to kilag mare pagkan kating hamsin bumukse yo iya din la kanap katawa jude karukok lada habor men kulok ditak kadik suat peciktur pakan syok hatang si kilemat pindo nang pinsosa berhaki di berkat balik ngasidolan hatang si kilemat kating jauh biomat berhantar berkat kano jik so tenan Boxing kali, yo haba kutnya sebabe. Kasap bengidam di kuat kimerlok ngin pas si ekor dayo kanong. Mereka pandang amaka, ya ka ewan atut di salia. Nyok la nyok modbe la ka thot buat sa di kren yo babe tebek. Nalarempe. 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 Presibon, saya sian. Yang di bawah pet baru Presibon ke Port Levi. Thank you. Once more. Abang sian. Abang sian. One more time. Kilo haring berak, come on.
Haring. Let's go. One, two, three, go. Aku mapai ini, baik besut mesin, minyak yuk sing shifting. Aku mapai ini, baik besut mesin, sing shifting. Kecil lagi kuat, kecil lagi mat, kecil lagi gaji tu berlipat, kecil lagi mesin, kecil lagi rendah, di bawah tukang mek dan nama bukan nur, nama hiburan, dengan juri, lalu segi bor mengaju dua mesin, rasok hai gamek, rasok hai kijat, kecil berpemangsa iki penganra, dan kita stop kena berkat, aku bagi roh kena bedman, juga maka bisa geram dan dengan tu kecil dengan belayar pun, kisah belasok, lakan nujik jauh belayar man, tu sini kalah berfikir Yusuf, obat yang ubah bang bapen bedman. Ibu tiduli, yo habak kutin sebab kesak pengidam di kuat yang berlong, pasal si ekor dari yok enong, mereka badan ngamakah, jaga nak kuting salia, ngam laga nyaman bek laga thong, masuk kiti keren yo babe temek, nalaran pe, everybody go. Baik besuk mesin, minyak yuk sing shifting. Go. Aku mapai ini, baik besuk mesin, minyak yuk sing shifting. Go. Tukang daging mesti menyele, harandang tu kibri kijing dan nongkrong pengamang tu penik, tu kelet mare, bekam kating mesin mukse. Yo hadir lakan nuk, tak baju dengan rokok. Ada habar menga kulok, di tengah tikshlo betiktor bukan syok. Tak si kelemat, jorong sosa, haki ti berkat, balik ngasih dolar. Hatak si kelemat, kajing jauh nyoman, berharta berkat, kan notik so tenang. Parbun sing ibu jikali, yo haba keke sebabe, kasak pengidam di kuat kimerlong, ngintai sasi ekle na yuk benong. Mereka badang ngamakah, jaga banak kuting salia, nyam lakai nyam bandel laga thong, mas ngaki keren yang hiba beta mek, nalaran pe, roh, nalaran pe, Gary, nalaran pe. Baik besuk mesin, minyak yuk sing shifting. Aku mapai ini, baik besuk mesin, minyak yuk sing shifting. Congratulations, thank you. What a performance! Kublai Shibon ba akordor, hakapon bang announce bang ong ba ninyo sa kawi ka jingrai na iba akordor, na nang mood kan long bay kum kibe jingrai hinray na das ngu shikat day ya ka to ka jingrai ka jong piga pen cute pen shot ni ba ro hangni te Kublai Shibon ba akordor ya to te shwa bang ninyo ka vote of thanks ni ka jingkran ay Kublai na iba Elma ninyo ngidon armut hangni na ka Max kiban ay ka jingkran ni ka jingisha mensil ka testimony ka jongki nga khotbek ya iba Jerry nang sa hadin jing ba Jerry in sa kren sa conversion ki panya thu ipi chipam ka jingisha ka jongki ka day but drugs regard HIV tinga ay bay umay ka i ongan Today Fibro, today organizing committee dalam organizing ini ke program but kumjo ek Max Root bala create
keting jonga di jari ngade jing bam jing di basnyo di basnyo mentangan asong kuat bangawan sini siya bangai engage hakini ki activity nga ai kublay ka shnong borok ko bay bala organize kini ka yuma kini ki games knang ba long baki kena kinum poya ika haka sakalenti long ga bang poya mga kin te ngasupa ban bat nganum simtan ra kapor ngan subatay kindiat ka jingyal inti ka jonga jingyal inti ka jonga ngasdang ban mat ya drugs nadu snam arhajal khatar te sisnam asnam nga long di ban sultanat hadin kata ngasudi tang ban long bakatawa kamet ba ngamla rabin ya binyang kram ka jingdi jong drugs te hadin kata nado arja khatsan nga apasyang bangan sange banganum di isu banganum yu ngam kwa asu bandi tengah kema banga ongi meiru ba ngangam drugs ngaden kam jingerap te apasyang lot ki jingduai ki dawai apasyang lot baro tama ngolong ngop long relapse kin the relapse te nado arhaja khatsan ha do arhaja apuar kadika jing persang jonga bangan lat nado klasim por hadu hundius nan tang bangan lat no drugs mo te karon ko ka support group she called Narcotics Anonymous te karon kata ka support group kidan lang ki pre ki balaya identity ko maya mga te ngapoy meeting hangta te daki share ka jingya inti ka jungki ngasungo kumbaga ki karan bi sipang jonga te data hang tahi hakamra ba long ba baki pedang yang aku long ba kisung thu ka jing perkhat jonga ka jingya inti ka jonga te hang tahi ha jaka baki oyang ban yaiwan biang te ngalet bet te habakhat do long mentangan ala basung kuat te wat mentaru bangal asung kuat ru umdera ba ong ba ngamdan kamsu balik kita ki meetings na ngamdan kamsu ben kendo eki balaya linti shwajonga man kasngi ngadan kaman kendo eki daran ki eki haching em jonga ba dan kam ben sim decision bahe eru ngap kali shwana ki e te kini baro le namar ba kisong ka addiction kadi ka jingpang mo te ngale nam takadaw ngam kwa ra bangan sngo bangala mga ka jingpang jonga tangma long ngam kwa ra bangan fall back te takadaw man kasngiru don lang baki members nga late meeting te dakajing ka kujung play dakajing isen elam jung play but dakijing duai jing may but kajing rap jung ki members mentang nga la ban kran kum nemo kulay fi bro bala snap mo Shiboni kibro mga tang emergent te nado arrojar ko ngapoy bante bangade HIV positive te masunte bangade HIV positive faka 2010 te ngamon try nalakot nan yapno re hadin pat suki nganalaktip naka long makadon ka MSNP plus megles statement of positive people tengah kedua ibe ba ila don lupai nyang te perbangha kedua ngai ilong ibe isya iklai tengah kli kila emot unuk nyang akan nosnan te oinga la don kombasan senam ekipor te ngapak ngape ngai ngamut ngarung ada di dawai ngan chat ngan klan kemne ngam ho ke syang api te nadu nang ta ngasyem bhai ka jing sumar ngasyem bhai ka treatment yang langsung mereka treatment nado arajar sekolah do mentala katsan senam mentala arajar temat nan sedap kandrus senam bang adi dawai te dawai udah betang away bandi te boni pat kibre kiba mensa gidan iduna ka arajar sekolah
Midon ha kambanyo po prapongon. Rey menta kila nang bon haka jilla jungi. Ka jimi nga sabar kamde ba bang hoi ngau bang long klo bang doni kata knyang jing pa rey kadai pa ba ngahap pentet ikiwe kibro hapok ka jilla jungi kila nang bon. Kila poi kan ro hajar nyo hajar tam. Te lada mentangin te long ngimit sim jing sumar ba ngimela ikitas te bon nangi ngidang la socho ba ka megala jungi kanang kio hakai weki cakap benta kat ke jintup jama long ide ka ba sauna basan ka number kumtahi te tekadau ngami nang ba kibril kin sang test kin simya ka treatment namar ka HIV kamde ka jimpang hoi kibril kitleran banish kuman kimot try tang nomor kajing dakat jing kibril kiyo une anong kamde kumtan wat ki kulung kenaro bon ba kibadi dawai nang te ka kon jo ngaro kadi dawai nang te naro arsnam kertan namar por bang kon ni ngamtep ba ngadam yung tau knyang HIV hakaman jungan te haden ka topat korba ilik ban point mi ngan satip mi don HIV tengah satas mga ngasadon mga te ngan satip bai kon jungai ngat nanga te me iro idon haka treatment haro menta te kata ka treatment me iro iya ringkan te kat ngidang isim ka treatment nila nang syak nang klan te kidon pat ki bam sim ka treatment ila bon ki balak klat ro na pedang jungi te kada ngami khnang ba kibril kimde ban su ai le no ai ke jin hanti bakem siap do entah no nalongi ki kasi ngina dang dunajat kakadang ngadang ngami skma gamar bon kisi ong bai ba ke layo no jingpang bahaya ya ban betit kibre honre ngang ong bahabo mi skman kenang bale ba pinyo shim ya jing sumar dekat nang tep nang koloi ka tarang bahabo ngin sumar namar bale ka song Dekila awan mga por ban suma dekila kim don su kas kamla su kamat ban supon ai tu por long bun ki klat no kadau nga kerpat ipi sia boro ba sobha ban le itates ba hoi ku kundu kum ki bro ki badani HIV inde ba kun discriminate iki ne pun pe benyi ki ne pun support iki kan ai men sim dikin di dawai ba kin sumar ba nang ba bale katahe kan wanra kajing ayu hapa kajilla juni kata kajing nyesuk are kidong ngam tre ban mi shabar ngam tre le shim dawai kibuan ngatre asper konsula hapa civil are kibun ni kibatir kiele benre tang manon shim dawai ro kita bangaru ngadan ki om enre para maki kidena gajuk kadong gajuk kasong kesa marjana re kiri iwe tekadau kat bangi kwa bakanang penkam peluh cuy kane ka jing sim dawai jungki tekadau ka ngidon kami ka jing pendonai ka jing pet ben yaki kata ka deka long ke banga ngala syam halade kat nos yuk ngala syam ka jing e bangan boy ka ne thong araja ko mensha kat no ngala syakren ben na ka skol ki kon syak penmi ngadon armot ki kon kawai ka kon ka don nuk nyang jimpang kawai kam dan hadrei wat kata wat ka kon jo ha balong negative ro kasha be na skol kasha wat ka kon bapang ka don hok reng ka jimpang ro neki hospital ki penmi kimsha ban ademit ka no kalong ka be nga tipor nga suja be ki umman tanga na te ka na ka jinjinjat ayu ngami rekat nang lek kisi nga kham soram na manghome uble undon rengkat banga dei na katahi ngaya na sumar karbang nang sumar kata ngala nang klan but yakane jing pangro mentang am so isu na magbele nga so bet kalonggong ka diabetes at least ka diabetes ro ka diet midang jinja hare HIV ngila ban bang kat bamon ngila ban kumbang ijuem te ka detang kawai pat ka jinglong ba koridor ka ba yu ka de bangi hamban di dawai tikana ni hapun bang ka jing di dawai ka jing le atas ka dawai ro ka de bayo ka tas rung iyo ka ngamte boleh ki bun ki bro ki jinjar ban sim yu dawai te sobha ka ne kalau ma message nga
bahwa kadala yale ban ban support iki ban ban kershan iki bakin once mat bakin di dawai ba lada pitip asna mata bakidon kum kita yale iki ban long hoy wan di dawai wan sumar ba bat wan ban kenang ba ka jinge ban sim dawai iki kan long ka ba kamstin publish mo Publish bone ya iba ikom ki ba ya share barni ni por ya testimony ga jing juki ai bagani ka jing kalong ka ji kai ni bi wei kuntam ni nong shong shnong bat ni kit bok yang ro ki bakin dang ya gin ba ka jing bakin dang yo ai ka bor ban ya kun ya ki gi jing ya ki kando ka jing ma jong ki ani ka por ni push ka banta ka bakado jong ka program ni kamien Bang khot ya I organizing secretary ba alma Raymond War ba NI ka vote of thanks ba kumjuru pan penbana ya ki niki kusnam ki bramdan ni halormi mengindang sa manik por ka buram bat ka jing sngongu ka banding kong ang sngo kalong Showplay nong bu nong thao, namal bau lemba ka jungu, ba ka jingkar khu ka jungu, nalo ka pasdang jong ni ka limpong, hado ka ni ka khlemat pan panha pradano ya ka Maulai Games and Literary Fest, but da ka jing sngos kembat kemdan kano ka jing akatin, nganget showplay unang yai ka khu, tang ya ka organizing committee jong ka Maulai Games and Literary Fest, Henry yangi iway pat iway. Kabenta ka jonga kabangan yang hani kalong kabangan ai kublay ya bolok ibadan kti ban pelong ya kani ka Maulai Games and Little Fest ahaza akule kabajok bat kabasay so hele haswa bangan po isa kata kabenta ngamla ban katandian ya ke kabangila ya linti bat khamtam ya ka jingthu ban pelong ya kani ka Maulai Games and Little Fest maka daitang ka jingthu ka baba bat kata kalong ban ailat ikikina bat samla jong sinong Maulai be jongi bakin yo ren san ban pil ya kisap ki pong ki jongki ki bakidan hakikam yele kai bat kabalong ru kalawai ki jongki bat kabayarap du ki ban right na shibun ki kam sneu ngena balan ru bak sinong Maulai ki jongi kala sei bun ki klur yele kai na kalong na sinong Maulai ki jongi la kalong na jela ki jongi bat wat hakari ru nanong yepi da kamensier ki jong sorong na sngow sarong man kami liri bangadi unong mulai namal ka jingkraw jong gani kisnong de halor kani kanong rim ko organizing committee jong Maulai Games and Little Fest kala sim ya kani karay ban pelong ya kani limpung bantay bante song bat ban kintiw ya ki kina bat ki khon samla kisnong Maulai nga kwado ban pitip sipi bat kani ka jingtmu ka bengidon kamdai ka jingtmu ka balang suyang ka balang sumisyen Herai kani ka jing perkhat kepala perkhat las lemha dekat tu kat ni kirang ba ki bedon ya kecing ketli na kadang benta kalawai jong kisna kisnong Maulai komba kastin viral ni kamutu jong Maulai Games and Little Fest kalong bantay song bat kintiu ngasngok kemen bangan pintip sepi ba kumba kani kecing tumu jong kalong ngilala bantay ngilala ban kintiu ya ki khon sama jong kisnong Maulai jong na kani ka lempung ha ka ba na kani ka lempung yele ka ka baningkong ka bangila pelong ki don ki khon sama jong kisnong Maulai ki balayo pat ban kiyo sa jong susu ha ka ba ki kinhon yele ka jong jalla ki rajit ya kat to kat ni ki samla jong kisnong Maulai sya ka lempung ka ba kham he susu ki don ki samla ki badan sisa ya kasap ka jongki hagban nakalian ka meglia archery kalajit ya ki katto katni ki samla ban pintwet susu hakani ka jingla kai kidan ru ki samla ya kai football jong kisnong Maulai ka jongi ki balak pimpang sisa ya kasap ka jongi ka ba kilayo jingi tho sundon na way uko chopang nam jong ka jongi but what ha ka riru kata kalong iba hearing siyang kayang ibalaji ya ki katto kat di sama ban tibet susu iki ban benyo ya ka sa kalimpong ka bakham he susu ontang kata kidonu kisama ki bedon sisa ya kasap
kiwei kijak jile kai kum ke boxing, ke athletics, bat ke basketball, hak ke kalian jong ke Green Heart Boxing Association, kalau long ke bakloy ban kesan ban yarap, ya kini ki samla ban penjalan show ya ki lemru ban kiwei kikin hon ki badai jong athletics bat ke basketball. Kumta kini ki atlet tim phira ki jongi ngilala ban pin ulong swa kata kalong ban tei bat ban kintiu bat ka basa menta ka dei tang bat ban te song bat kani ka song hangi iwei bangin te song ya kasnong mulai ku songi ngan poi pat se phang ka bala ban se hanga hagabangan ai ka jin khublei ka bakrau ya baro ki badan benta ban pelong ya kani ka limpum ka bajok pat ka ba ipu ipieng ka jin khublei ka ban ningkong kalong sa kinong sim benta na kisnong bapher jong kisnong mulai ka jongi kiba sim benta sek hem ha kani ka limpung balarang ngindon kinong sim benta ki bokum mapi ngatip ba kani ka limpung kanulong ka bajok ngayu ka jin khublei ka ban nado ka man sim ka jonga ya baro ki secretary in charge jong ki discipline bapher jong gani ka mola games and Latin fest kiba trace hitam met bat man sim bat kibala lenru yaldi habon kiliang ban pelong ya kani ka limpung ka bajok bat ka saiso klem daklet ya chairman secretary publicity secretary treasurer kibala train nado ka man sim na ka benta ka limpung ka jing khublei ka bakraw ka longru ya baro ki sports official jong ki discipline bapher kibala yarap sisa ini nado ka man sim ha kani ka limpung hoi sungo kwa ban pin lut ya ka kerteng jong kini ki official kibala yarap met ban man sim jingi hendai namal ka jing kim ka por ngamla ban le ya kata hendai tang ka wai ngalong ba ka kerteng jong ki baro kan sa junam hangi halor ka jingno senyang ka bakraw ka jong ki ngan sngau sanut lalangak le dang ai khublei ya baro ki volunteers kibala trace tong sisa na kabenta kani ka limpung kinthop nado kutu ki penbiang ya ka shastep ka jasni ya baro ki official ba kiwei ki kam ki ba philale nado kamensim ki jongpi khublei shibun ya ki le singan sanu susu ladang ngam ai khublei ya iba lari kharpran nalor ba ilong secretary in charge jong ka boxing ilan no sinyang sikadai yani da ka ba ila yarap ya bun kitiar ya kai ki bakuntok nado ka boxing ring ba kiwei ki tiar jindon kam bala dila pendut bala lang itip lang hapon pelot na ka committee kanlong ka bahe ha bangin siyo kublay sibon bala ri lam ka kanbon ka jongpi halor kani ka jingo sinyang barat ba jongpi ngapen pa ka jing sngongo ka bakraw ya boro kinong yaram snong jong kani snong molai jong kani bat kuntopu ya kirang ba snong kiseng sama snong bat kilong kni kiraya snok tirang ni pelong ya kani limpung ka jok kajing kublai ka bakirpang kalong ru ya ka dorbas nong mulai nong lum kabalasa sumbaha yangi ban pelong ya ka boxing bat ka closing ceremony ha kani kasni ya ka dorbas nong mulai or hep bat i principal jong ka lambat ka managing committee jong ka mulai Presbyterian High School kibala ay at saka yangi ban pelong ya ka arm wrestling nang kadi ya ka mulai sports club kabala ay small high ni ya ka madan he ban pelong ya ka opening ceremony ba ka football i principal ka Silong Polytechnic ibala ay ya ka jaka ban pelong ya ka literary competition ka school ba ni hu kabala ay jaka ban pelong ya ka basketball ba ka badminton ka Sports Authority of India kabala ay jaka ban pelong ya ki track and field events jong athletics ka football lambat ka traditional archery ka office jong ka director of sports kabala pendiang yang yakitiar ya kai lemru bat ki official itrai jong kasam khamti futsal ground ibasam ibala ai semua bahai ni ban pelong yak program pelai logo ha kejaka ke jong ESP ke East Castle Hills iba Virex aim lambat wosi ke mulai police station ban pendiang lut ya bawa ki jingdon kam ki bedei bat ki kam ki jongki ka office jong ke DMHO lam ke dispensary mulai nonglom bat PHC mulai moro ki bala pendiang ya ki medical staff bat ki bei jingdon kam mulai Association for Welfare Livelihood Accessibility and Inclusive Society ki bala pendiang ya ka ambulance uba phai ba ku par khorki uwei na ki barikor bat bet jong snang mulai bala penwan lor ya ka logo ka baitna bat ka badlan jimut jong ka mulai games and literary fest kakin hon jong ka mulai choir hapo kajingalam jong samlai
bayai ni khar unlong ki bala trei sitom na ka benta ka team song ki jongi klem dak let ro ya ka jinno senyang ka bakrau jongi komandan jong ka first MLP band iba Harvard Jilindo lembat assistant komandan bat ka pipe band jong ka MLP ban pinbit pinbiang ya ka ni ka music video jong ka ni ka team song bat ka jinno senyang jong iba Peter T Pasa MCS iba Ronnie Walang MCS bat kuwei bat katlo kat ni long yin na kokur masa na mulai yorong hep bat kumju ru ya usamla Melvin masa usamla mewan kham bat usamla pendak sukna ngai ru ka jing khulai ka bakraw ya ki MC na ki nom pinya jong ni ka program ki jongi ha ni ka por kata ya Dr. Rang Ebok Lingwa bat ikong iban kintiu mori lemru ba yu ba Jerry and thank you ubala pinya ya medal ceremony ni kisni bat khamtam kong dilindo video jongi ibradon benda hinin kisni kum ikong san na penbaw ko jing snongo ka bakraw kong san jongi ha kali kisni ibalong lu MLA jong snong morai ko jongi iba Bright Star Well Marmian ibradon ni karbat ni ha kali kapor bat iba Tracy Tom ha hiru bat ai ko jing kasan ka barat ba ha yani ha kali ka morai games and Natalie Fest bat kumju MDC jongi iba Edison Karon Noy ibla don dekat bat ni ha kali kesni kum sembut kongsan ngai kublai project director kami le AIDS Control Society Dr. KL Yaubor lembat kakin hon ke jongki kabagi ya snok tilang bat ni ha kali ka morai games and Natalie Fest nang tadi ya iba hearing champion professional coach jong ke AFC baru belong lu head coach ke Morai football team ibara don bentalang bani ha kini kesni bat kumju ru ha ka opening ceremony kum sembut kongsan usamla man bahalang malyang usamla ugana kasnong Morai jongi ubala mi sakmat ya kali India ha ka junior team ubala sim ya ka benta ban tian smai ha ka opening ceremony nang tadi usamla Freddy Nelson thank you lembat uparok jongu usamla alon rendem kibla ay ka jiwa ka basmok na halu kata-kata hagani ka closing ceremony bat kunju lu ya i hablet safi maulong ibala ay ang ya ka jiwa ka basmok halu kata-kata bat ya usamla Fidel Lindo ubala ay ka jinshat ka baitinan dangshen mentan ngai ru ka jing kublai ka bakirpang ya ki media partners ki jongi kibakan thok ya ushirong mil unong san hima ufo front media umo por lembat barok ki patwei kirat pathai khubor ki bayarap ban pelong ya ban pathai ya ko khubor ko jongi ha kali ke limpung ko jongi klem daklet ru nga ai ko jing kublai ya gini bale saw ha gani kasni lem ru bat ya ka opening ceremony bat larang komplet yanu bang ai kublai sngoba ma bat tushim ba kali ke jing kublai kapan lalu kemensim na kebenta ka jongki baro hakzo ka por nga panma ru yapi lara pilap ya ki jingduna ki jongi haki babun kilyang bat na kentu yapi ba pilum bo not bat kilyang ya ka jing panma ki jongi bala swa bangan penkot ya kali ka jing ai kublai ka jonga ngadan kini ki kentin ban pinpau hapi halor kini kisni na ka donut kisnong maulai kapateng kakiyo ringkat bat kabor lembat kemensim bat kijing itu kana hang ni kinong jok kini na kini kelimpung bat kisol kinyai sawa lemba kikentin bat kijing start kabor ha kijing tray sitom bat hamanga kijing ki kedonut kinlong kibokodor maulai kani kakampalak banyak kijing lekai kakampalak banyak kikentin kadai kijing sarong kejongi kadai kijing i kejongi bat kalawai kejongi bat kini baro kini kendu ha kejing yatu khana kublai shi ko he para nong song snong maulai ublai unang yai ke ku yangi baro boy bat sa kabenta ka ba maki kibaya sembeta ha kini ka maulai games kaya kini linti ni don ya kini ki prize kibaya ni ikwa bangin ay ni palma ba kapor kalaya ha henlay ngimla bangin pinkot ya ka program klem na ay ya kini kusnam parok nganong bamsu ya kapor ngan dangbet ya kini ka program ban ay ya kini kusnam bakirpang na kabenta kijingile kay kibaphe kibangila bu ya ki best athlete
haga athletics, ka champion of champions lani ka over the top haga arm wrestling, best player haga football, nangkada most valuable player haga basketball, lemru but the best boxer, ninsdang swan haga athletics, haga bangang kerpat yang iway na ki official jogo athletics i Kerala sobhaba inwan hakman ban ya kani kusnam nagabanda ki best athlete ya ka kusnam best athlete hakalian ki kinthai kata haka under 14 ka lek shai heblet la kusnam jojo wat ita ilong ila pinatron kapa dia ila pina ba in kam kloy ila finatral na jojo tala ila fina indon gibahin na le kasdong soba ang konsimlem best athlete ha ka under 14 boys kalek siya kasdong long room pat ita ilong imesa pinya jana special prize kako man lang niyo kampo gini gihabet bayi kijungi lesi ngatai kalami kilale da oplawan iti habet ini imesa pinya jana na kasdong long room Toy pat sa kabang benta kabang inaay ya best athlete at under 16 kublay sibon kera ngan khapat sa iwi official athlete ipin by sim ya kani ka benta ban ay kusnam best athlete under 16 girls but itaru ide na kasnang jojo iiba la kodotron sa penpoy ya kakusnam gujong pi walong kuslay lana kampoy sa wansim na ka almari jong amo to best athlete had under 16 kalek siya itay box naitang nakasnong kinton masar itay box naitang nakasnong kinton masar Nanda din, haka under 18, nanak penmalano kesen kan kampoy day. Under 18, ibayo ya ka best athlete ide naka snong jojohi but ita ide ilafinia majaw. Kata ide nakaliang ikintay. Wan nakaliang kesenrang under 18 boys, ibayo ya ka kusnam ide George Everstar walang namaw kunro. George Everstar walang namaw kunro. Kemudian sebelum pin, teman-teman khotbat saya Miriam, iway set lagi official athlete jongi ban ay ya kusnam lang taki under 18. Lapinya majaw idon em, kami nilai dengan sepenpoy ya kusnam kapag pangsuki. Mau George Everstar walang na mau kunro. George Everstar mau kunro. Lala idon binong sok-snong lu, pilakan pensimlem. George Everstar Nafay indon ini mulai. Ni siya ka senior male ubayo iya kakusnam best athlete nakasinrang uday nakasinong maulay ng kwar Feral C. Capulare kapat ya Feral C. Capulare lani gibahayin gibasem lani ki noksong-song kipesim lam ya kusnam koy lawan sim ikipang nakabanda Feral tambah I hay Feral nakapa ikpa jong Feral bin I of Feral mo nagaling ikintay best athlete collect sa kasnang maulay pumuri matapagalong Claire Jones Jala Karbi Claire Jones Jala Karbi na kasnang pumuri Dilesi Claire Jones su ilan to nilingin sa pagpoy kamamintus kulay sibon Miriam dila kamanda ka arm wrestling over the top champion of champions kiheksa ngalai iya kaksa ko jong kiya po bagilekay kikam dunaya nga kindiat
There are the arm wrestling champion of champions over the top. Hagalian kikintay ng kapat ya iba don karjana. Iway na ka-official athletics idon na iba don. Iba don karjana lagay idon subawan sini. Iway na ka-official ng athletics pan ay ako kuslam over the top. Hagalian kikintay bat katagalong i Banda Rika Korpongor nakasdang Moyong Japong. Banda Rika Korpongor nakasdang Moyong Japong. Di sama Banda Rika idon niya. Ibadon idon niya ilalit. Ibadon imdon. So ibadon imdon ni iladon. Idon. Ngalajan mga absent ipi. Ngalajan nong ikay. Ikibang absent na kampun sitong eh. Lagon na ibadon. To badon absence. Kementangan khotno ya iba ajoy lalong idan na iba ajoy so baba ajoy ben alam ya kusnam ya kini over the top i best over the top ha ka arm wrestling jong kikinthai idai na ko sing Japong i Banda Rika Korpongor sing Japong rat lekay bat kitay molay mo over the top jong kisinram uday na kasdang molay umplong batatagalong uperkhat melimumlong perkhat melimumlong saway uheksa na kasdang molay Kung sebuah ba ajoy, nungkoy pagbalaya kusnam best boxer, uto referee mana ukiyo tangan kaya poling menruai ng mga patsuhun bo ukiyo tangan kay, nga kapat bo ukiyo sahang ni harisan gojongi, baon ay kusnam best boxer ba korot. He kami siyem, nang unday tang ba unang banyapok, unang banbisya, ba unang lu banruai. Best boxer na kanyang kikintay Eligases iday na kasyang Jayor bat ita iday si Idendo Best boxer na kasyang iday nakas ng maulay matsir utaman lang marbagang Ngimpoy pat sa kaminta kabangin ay at husnam best player hakalyang di football nakapat yan sa hearing na insim ya kanyang kaminta bakit na ay at husnam best player kulay sibol ba kulay sibol best player ha ka football kaday usamna na mula striker ya Ubasyam Kurkalang Inpoy pat sa kabenta bangin ay yak best player and the most valuable player haga basketball. Nakapat ya additional project director Jonga Banks i Dr. Elmer Mulhong ba insim yak ni kabenta berpensam yak ni husnam most valuable player and the best player haga basketball. Haga basketball bayo yak husnam best player kalian kintay ini nakasnang maudat baki ita iday Badarilin Masar. Badarilin Masar o inilawan ni Samajuli na po kasyang maula mo na baki natry ganokam kajing sawa na kabanda isam na Badarilin
best player na kalian Kimel uni usamla uday siapa ngat pembela ya khusnam ngan airu ya kacing pembela bau hapan wan siu hanihu na mau bola pengkriya lai pilih giring to ngasibiria ya uni uporlop namal balala yo piom hapsi yo pitre wan shu dai asukwa tambal biria berpeliu berpelias hotuna kani kekhusna galai syau samla na kasinang maulai yorngap ukumba mang el nong lai kumba mang lingdo nong lai na kasinang yorngap siêu xoay cái phái này thì siêu xoay cái trophy, siêu xoay cái trophy mà. Còn không biết Sibon, con Doctor Jongi và ai cũng sang và cũng được yêu xong là. Những cái bắt sai cái này cái lại thì cái bên ta cái bằng yêu cái trophy cái bahaya. Ngidon ya ka benta ka bangin ay ya ka best discipline team karana sa team but ka best team ngan sedang suwa na ka best discipline team habay day makani ka best discipline team nga kwa ngan pitip iki kinong bisar ki budget ya ka best discipline team kalong bakipet ya ka discipline ka jopi ngam ong ba pindon discipline baro upsaw tuli kisnong mulai ki bawan simbia benta kidon ya ka discipline kadang lu kejin shock shit hateng teng lu ya referee lu ikimakinya kawam teng ya lu ikimakinnya ngasi ong ya po basketball nganak kemau sa ya bentar ka ba kadang kejin shock shit ka ba kala shock shit palal kila ya mai kila ikundoi mau julelai harjela ka long ni teng talong jela ka wal habalang lu kelat badai ka balang kelat badai ulenya ketroi suade dia kabile kita kejulang bentar nama kejila ka gaya ka bentar Heringi jit ya ke best discipline team ngipet nadu kinong simbenta ngipet nadu kinong yalam snong lakalong ya kiseng sama kiba simkia ya kini kisama kijongi namal ba kidai maki kiba dai hok banyo bat hadin kata kejing bisal niyo i bakubai kesnong kala simkia ba hadu kata lakalong nadu kiba simbenta lakalong nadu ki official kiseng sama habaro kibentang yo I ya kedispen gujongki ani tuwa yepi habor ba kiwan ra ya ka formu kidadan ba kalethen kata kani ka discipline kabang akwa magkintu ya kiway patisnong pinbuot ya kani ka luksa ka babha umday ban ang baktakasnong kan sarong no hindi kan pin ya luksa ya kiway di kisnong but banle ya ka benta ba so mga pinbala nga khot ya i-chairman jongi iba gul kharuli lembat secretary in charge jong kaboxing iba lari khapran by in keo halo rinsan pan aya kani kapusnam best discipline team to bila bagas kay kata kasnom ha okay ngamyo snow okay so memulai di uang tak ada so dari toh mana tu no kadai ke bawang kita iki hat baret kadai ke mulai nolo kepadanya i presiden i Romeo Lindo bagi Maria ikong Maria kini ke official kibala dong rekat bagi happy hajat bagi official bagi langsung benda haplen kami tidak haplen best discipline team kadai kasnong maulai nong lu alim nanti tak tidur lamkat akan kini no bawa video kira mungkin hoi dalam kuat si Chelsea I think home sir nama bawa video kamera suruh untuk mengal kamera suruh kan
signatures for Nong Lum. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Malaysia Zabu. ก็นี่เป็นบัตรสักเป็นตาดูนี่ก็อัตลีกิทรอฟีกิบะเฮอยากนี้ที่พยาบาลราบดจูบันกิดมาคำเขียก็นี่จูอัปเดตอยากกิเมดัลตาลีมันรักสิ่งนี่คำอัปเดตชัวฮัดูhendak kasih. Bak masa na pilihan kita, kadang sa kumba anpo atli kibau jangka boxing, nang tade, ni kemop dia kata amot medal tali jangka football, ke basketball, kita gede kabamot na lang iken, kita kan sa kumba anpo santili gold medal. Wala perkhat ba kita, ki medal tali kiba playo ini kong kibalalong ni kong berbaar kita, ngamtip, kan say na popla. Nga habang le nanti yo kadang hangu an pek kadai ni betul ka ba playo yo dia kalak kelak up south league gold medal kidang sa dene kagi ne pek ma ta nga pemala suaya ka team ka baar dengan khot yai simbol kongsang gejong iba edison kharunut bain syum dia kadi ka benta ban ai ya ka roles of team bat kata kalong kashlong liwo paling siap kaniya kaslong an I guess Yufi kapasdang kaketeg jok kaslong kasdang maulay sabi ngamtip way maulay nung loob so ka runners up team kadai kaslong kabahetam hasnong maulay kata kadai ka maulay maulan bekeng kepada kisem sama jong maulay mo beki banwan syemya kadai ka khusnam hapaden bet kham itu lapor hapaden bet microphone yang sama Albert pada tim juga mau beki. Jom ke mulai games R1000 R100 kalau champion of champions jom ke mulai games nak sudah mulai nak kemen mah menebut ke bakal nak kemat ayo asal kita comeback mega games nak kemen lah ada mulai games lah pelong mega games oh sarong begitu nama pun ke bakal nak ayo asal kita mega games ambil kemat bakal kemat ayo asal percaya tambah kali mulai games asal kemen panas ngau sarong mga pembelaan bakal lalu ha kini kesenam R1000 R100 the champion of champions John Gamolai Games and Literary Fest R1000 R100 kadai ngan sa pembela Lashim Slam Kublai Shibu kadai Kamolai Kentang Masa Nakampat yang cekah sini Iba Bryce Terrell Marmian By Chem By in happening man ayah di Kusam Award
kat ka champion wan sin dang wai dam tra ai wan le ka khiam ha saya iba rai lu habdan bajala putra alam ta te lakhiam lam nan mai wan le kedan masar wan le captain kikwa ban kun hui kamawan la mo ta la ulang bapak mikrofon ham nian 3 cheers for Maulai Kenton Masar. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Kebelah pun. Contestant team kelayo ban 3 cheers. Runners up team kelayo ban 3 cheers. Winning team champion kelayo ban 3 cheers. Ngate ngam 3 cheers ngan ken hoi. Ngan ken hoi na kabenta kasnong Maulai. Na kabenta baro pusau tu kisnong Maulai. Ngin sim bentalang hang liha por. Baro bangin yang bangin ken hoi ya kasnong Maulai kejongi. Da kabang ngan perta mga hoi pilatit kumno banle. Kabang nem ngempel iya kecinteli jong kesnong Maulai kejongi. Pusau teli kesnong idon. Ngilong kesnong ko teli kumbalawai iba Freddy. Kung kapten pira kejongi. Kadai bantai ban kintiau bak ban bete song. Tongi nyakin hoi lai sir laiwat na kabenta kesnong Maulai kejongi. Hoi 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 kublai shibon kublai shi hajarmu nganget bangin saya kendo biang ha usnem ar hajar ar pnyo kublai untuk ku yang ibaro ngidon gawai ke program pagbabu ngidon ke program ke bangin ailakin nama larjok lagwasan minta kedai kelimpung ke bangin ailat ya pi babiasan but kedai ke program ke berapa benda ke Mega AIDS Control Society ngan IT no ya ke program ke besar ha iba ajoy lanong ba insim ya kedai ke benta ke besar kulai si born and the night is still young. Enjoy. To so mga IT sa Mega AIDS Control Society da ngala ya tawai ba pinga ngalaklan di KMC kipa pinha ya kiji lang dai tala le tawai sa polat lat sa dom nak KMC ang kamati show ini dengan IT sa KMC sa Dr. Rang bad yai kong iban ba pinwai swa ya kini kiji lang kejongi bad insasdang ya kini ka program ka hadir kulay sibut te berkato kacing sam kuslam berka jingai kublai ba alma ila poi syek bakut juga ni program ngidan ki programs ki bandangwan na ka Mega AIDS Control Society ngidan ki nong ki bania rubai penyebut item ngidan ru DJ tengah kerpa fi baro apni sim bentalang ketaru blesbo
Kaya people lo dalam songsit than kan template lut dia kiki ibal khoi dan pada dalam kamp dunia juga songsit tentang kalau yang kan nama luar ke program lu ngak penwai kemailah je KMC ya ke Maulai Games tinggal Migle yang ada ya ke Maulai Games yang itu festival ngakhan penha perda tinggal penha perda dengan kerpa di kongsan juga iba abrai sewal mamnya gemeli juga ba in penha perda ya ke Maulai Games Al-Hajar Al-Hajar Kublai ba Elmer te hagni ka kenti ka bamta Nakaliang jom ka Maulai Games and Literary Fest Arpo Arpun Rio ngasim ya kani kalat bar ka kabu ban penpena ba kani ka Maulai Games and Literary Fest 2026 kalakut bat ni penhap perda mentah Kublai Shibun ngin sekedu opat langsung senang Check. Check. One, two. So we recommend you people para the last day and closing ceremony jangka Maulai Games. So mentang in ai ka jingwai artli ka badang day ban set up so ki following setup ban kita jadi DJ workshop mungkin kut di DJ te kendai hi kasih ka ba inyo an pendat ka jing shot jing kemen ke jingwai mengenai film mentang ka ke jingwai jong Michael Jackson and kadai about human nature and a man in the mirror. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. I'm gonna make a difference, we gotta make it right. As I turn up the colors on my favorite winter coat, the wind is blowing my mind. I see the kids in the street, not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see me? A summer disregards a broken bottle top in a one-man home. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got the way to go. 'Cause why I want you to know, I'm starting with the man in the mirror, and I'm starting to change his way. You wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Na 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 na. I've been a victim of a selfish kind of love. Stand around realize there's some with no hope, nothing that could take long. Could it be really me pretending that we're not alone? Oh, hello, deeply scarred, somebody's broken heart, and the one meant for. They follow the pattern of the wind, you see, 'cause you got no place to
Thank you. Kubei Shibun. Check.